Ole Mizo Missionary Martar-Te kan ngai thak chun zom le anga nulalal sang liani kum sang kha jakua samruk pakhat atanga sang kha jakua samruk samriat le paruk nulalal sang liani hi pulal humale pi sai ngingi te fanu upaber ni turin February ni riat sang kha jakua samruk pakhat khan hailakan di dam do ina alo pianga apa hi heti lai hian forest department a na thokin Baira bikhua omlai ani a lalsang liani hian unau pian pui mi pa pakhat le meichhia pahnih anei vaiva kon aizola hian in le lo nein an khosa a achung te le athian te chuan sangte ti hlirin an ko thina sangte tin kan ziak zel to ang sangte hi nu le pa thuoi thei takmi ani a apa hi sarkar na thokin hundanga omfo thina wangin anu ho hian an om tam zoka naupang te ani atangin kongeng kima nu le pa te achok jang khai thin hle a in khom po a pei hle thin ani Sunday school a phei chuan kai kim lom man ala fo thin nge a Sunday school a an zir te le anu in Bible chang a zir tir thin te chu in khom na te sei chuak thina a thian kom du zong te chu Peter le putar te hi an ni deuh ma zok câu hran upa te hi câu hran chungchang te azot fo thina a kom ngei hle ani kum sang kha jakua somsari pakua khan sang te hian metric azowa kum sang kha jakua somriat pathum le riat li chung khan enge mo chen chu Mizoram sarkar secretariat a hian a thok ve thina chumi a tholai chuan missionary kalchak na hi alo nei tanta ani câu hran dan chunga alu atangin a thayang to kinain mang chho ve ya ko hran zai pola te KTP member a te le naupang Sunday school zirtir tua te atang chho ve a bial zai pol dor pui veng thar biala po atel ve thin kum sang kha jakua somriat pathum khan karbi anglonga Christmas mangin an kala heta tang hian karbi anglong veina anei chhotan ta ani khovela ami ngai san ber chu mir thei chan hai te mangai taka en kol tu le ataka chanchin thra hril tu Mother Teresa hi ani heng te wang hian sang te hian mir thei chan hai te en kol hi achak ve thei ema missionary kala adu ang ti puitlin hi achak ta em ani missionary kal arem lo po in nurse ni a damlo borsom tak te mangai taka enkol hi achakin arong bol na tura angai khat ani achak na chu ti hlotlin ani theinan atan kong ain hongta a kum sang kha jakua somriat pali khan sinat mission botin karbi anglong fila evangelist teacher na thok tur azong ti ahriat chuan adil ve a van nei thak takin sinat mission bot chuan evangelist teacher ta na la ve ta a ama ero chu ati lama chuan missionary a an lak thu chu achung te a hril mai ngam lova a hnu dewa pathian jing chungin khoma a sei chuak ta a anu le pa de point atum ru zia an hriat chuan nial chi ni in an hrelowa mami isoi angin lalpana ompui zelang che ti in aom dan tur chu pathian kuta an ngat tlang ta ani ti chuan July ni khat sang kha jakua somriat pali khan a tho na mun tur longpai school karbi anglong mission field chu azom ta a longpai khuwa hi karbi khothang lam Meghalaya ramri hnai lama om ani a motor kongpui atanga mel somvel hla ani a ke in chawhma kalani sangte hian a school no pang ho bula om hinuam ati in a hlim thei ema nitin zirlai mai baka Bible chang le pathian hla te zirtir thina zanlama ahun ola piang adam lo te kan kol thina tong trai na amang zia thin bok pathian in Abraham hne na nang mal som na niang che ati ang khan sang te po hian karbi unau te chunga mal som na ni atum hle thina karbi tong po athiam chak hle boka hei hian arong bol na po nasa takina puya ma po ason pha hle hetia tonga thiam nu hian
thalai le no pang kai hruai lama tangkai takin in hmang chho ta zela zirtir tu ni te nen a form kem veka pathian kai hruai na adong na sa a ring tu le ring lo te ngai nat a hlo pha hle ani kum sang khat zakua somriat paruk khan karbi anglong chimlam lumti bin khua presbyterian mission school a head teacher turin longpai atangina in sona heti hunlai hian zirikin ding khua a evangelist pu thang zalian te chung le skula thok pu kela roza mate an ve boka a na khua nen hian in hnai te ani a pathian ni te hian a tho pui te nen ko ran sang te tlo in an tul ve thin hle ani rongbol tu te in pumpek na le tho ho na tha hi angai pui mo em a chulama chuan a thayang tok tokin tran alana save hle thin karbi anglong hi malaria tamna mun nia soi thin ani a sangtei po hi diphu a thlen hnu rei lo te ya malaria hi an ati buai tana diphu civil hospital a avain en kol vele thina ma se a thona mun hi rei tak ombo san a hre thina wangin ain en kol tak man thin lova august ni sari sang kha jakua somriat parukhan malaria nat na chuan a ron ti buai le thana zanlama akhua asika atuka zirikin ding khua a pu thang zalianan motorin a hruai chawa health worker pu a rongpian thisen ala a han en chian chuan malaria hrik a munga la malaria hrik tamzia chu wana arsizat angani ati hemizan hian evangelist teacher pu kela roza machu tong trai turin a soma a tong trai zo in lom thu asoya evangelist van ngai chu hemizan hian ria pui turin a som boka ma se hemizan dariat le chan ve a chuan rinom taka arong alo bol thin lalpa chuan a hne na chol turin a hruai ta ani sangte boral thu hi a chung te an hril mai theilowa august ni som pakhat jing dariat vela mission compound silchar thlenpui ani a silchar atang hian anu le pa po an fanu boral thu hi an hril thei ta chawa ti chuan ko hran uemele sinot hruai tu thanem tham tak mai aruang muak tur chuan silchara an liam thlanga la august ni som pakhat zandar saria aruang chuan an chen na in vaivakon aizol a thleng thei ta chau ani aruang omni august ni som pani hian sinot mission board office po khar hial ani a chundar som pania in lama vuina in khom man ania heta hian reverend jati sangkhuman akai hruaya hemi nu hian biakina in khom puile ania heta hian sinot moderator reverend roboyan akai hruaya karbi anglong mission field ayo in field secretary pu ar biak nolan thu asoya chumi nuwa reverend lalngur avral te executive secretary in thamuan na thu cha ro pui tak asoi le a vaivakon ko ranjai pol le bialzai pol in thana hla lungkuai tak an sa a hla nangni chandam fa te thoru ti hla sakzoa malsom na in vuina hun hi ti top ani biak in atanga sangte ruang than mual an pan pui lai te hian ruwa phing phisiau atla seng renga nila chu a eng moi em mai bok sia chuti chung chuan trek atla reng mai boka krista pasal thathi na hi van po in asun ve nge zongani hi ti lo chi rual ani lo ama alan hunapia nga ro puin kan lang ve ang ti fakna hla ang khan sangte ruang chunga hian pathian na tho alanga chuti rual chuan nulalal sang liani po ro pui taka choi moin a ani nula ro ming thangi kum sang khajakua somnga pasari atanga kum sang khajakua somriat le paruk kum somthum don lai aliam to hnu po a chak makut tuara isua tana martar west phaileng nula mizo mi pui thinlunga lathar reng nula ro ming thangi hi havildar zakhu male pi thang hliri te fanu ani a an unaw hi paruk anni zairam pura anom lai
November ni somni panga sangkha jakua somnga pasaria rovi hi apianga Zairampur hi Assam state a ani thina tuna chuan Arunachal state a betta a anau sen lain pastor lalbiak luang kuta baptisma achang a thianten rovi ti in an ko bera anu ero chuan rote ti in a ko thin rovi hi fit nga vela sang mai bial lam ani a Assam chu sampui ro tak sambu thatak kirlek lek ani hanglam deuh ngai no be an tiang hi ani kum sang kha jakua samruk panga a vairama tangin Mizoram an ron chuaka West Phaile nga umhun an khuata ani lekha azir sang lawa pol ria thleng azir kum sang kha jakua somsari pariata an khuwa West Phaile nga harna nasa taka thlenga chu harna chu rovi point achang veya achang na sapol tak ani nge harna chana tangin chanchin thapuan dar trul ti na nasa taka neya chanchin tha shila pen chu chu athupui berani a kong dang a hoi theilo ani ber zo kholama tu shilina chuak fowa ram thima kaldan angai tu areng boka an pastor bial fangpo azui fo thin Bible langai na hle a ipte a akin akalna pia nga a kwal reng thin a thi po khan a ipte cheya a Bible lian a chu kong thanga mu ani dairy zia po a pe hle a dairy a chuan ni leng in ka tong try ti te azia thua tong try mi ani zia atilang chiang khop mai harna chana tang hian pathian thu in a khatlat ani ber mai atong try na sa a thu silin da chuak fowa thu po a soi thiam via wani zainu amati ema alam deu reng bok thin tong try rual na po hian a nu khar tu ani fo thin ani tong hriat lo adong na sa a tong hriat lovin azaya alam ngal boka thara wakhat anti ang he ani ber mai trum khat dam pareng puya West Phaileng pastor bial in khom pui an nei truma po mi khual te po an mut vek to nu in rovi tharau chan alo thok ta sia akai tho veka hrethiam takin khuang an vuak saka tong hriat lo hla aman asa a alam boka chumi hnuwa an mu thei ta chau ani kum sang kha jakua somria ta West Phaileng bial chunga sesi khuwa rong bolina luta West Phaileng ko thana mi thanem ngai ten an chom zuya ma se si hi sanctuary chung ani awangin an khuwa chu sarkari na chu atira nula roaming thangi po achuak vele tari a tharau bo jong tu ten tripura thok turin missionary an du thu alo hria a adil ve nga la ti chuan kum sang kha jakua somriat pathuma tb zetirin tripura akal ve ta a tripura a hian ulta chora le tui baklaya te a oma kumli lai a thok man ani tripura a tholai hian sumlama an har sahlom le a poisa cheng khat po nei lo le chonghei zau te po an nei thin ani hetiang har sanakara hian nula ro ming thangi hi chuan pathian pol na hun na sale zuala mangin a tharau nun atwai siam hlau thin ani hetia tripura a tui taka tholai hian West Phaileng ko ran mai chia ten Mizoram thok tur missionary lak antuma rovi po an srila ani po in atho mek na bansana Mizorama kal atuma akal santur atho nami te po in an ui le a kal lo turin an ngen na sa hle ani ma se anu le paten Mizoram lo chuak tura anti awangin an thu oin alo chuak ta a om na hi apil ril deuh awangin interview hun a han nang man lo hlau maya midang an lo la a rovi chu thona nei mumal lovina om ta a hetia thona mumal nei lova han om hi se om ati hle a ram thimano pangkai hruai ngai em kai hruai tu om si lo te a khongai bok si a ril ru a se om em awangin a trap hial ani hemi nu hian leng pui bialin thok tu an la don ti hria in a han dil vele a adil puinen an thadun hle a ala tu ten ti ngai na an hrewak lova thum vorin an thlang tangota
rovi chu tling zo lo zo ka atang le ta a ti chuan rong bol na mu mal nei lovin a om tari a West Phailenga Pastor Bial Home Mission Committee chuan lamba chora khu a thok turin kum sang kha chakwa somriat paruka an la a hlo hi pubiak liana Missionary na tumani kum sang kha chakwa somriat paruka ro ming thangi da nge na chu a tho na mun lamba chora a bial tu pastor CM Zalian thangan anaya tuipui bari sentara missionary lo thok ma sa ten nula ro ming thangi chu lamba chora a an kalpui boka rovi hi aril ru alu to chu na sataka veya atul na anga ti hlo ting tura beimi ani a hetia lamba chora a avalu hian Hindu mandir hi khodai fe ma thavak lo hi alo oma te reu te mi pathum thut thai sham na chau ani tlaya mi then khat mombati le pangpar kengin an kal thina chutianga an tho na khu a milem pathian biak na chu angai mo em maya zantam tak amut thailo pha ani ti chuan per sang khu a thok ve thang moi nen mandir hal chu an rel ta a an hal mai nan tong trai phota an hal ta ani an hal nu hian an pani in an zaya an lam duna an hlim via wani ome mithen khatero chuan an a deuh ani ang ti in an hrethiam lo bok ani September ni ni sang kha jakwa somriat paruka thoktan chu September ni somni pathum sang kha jakwa somriat paruka tuipui bari truwa thoktu ten school zirlai bu lo the chu tu ran nei thu ria in zirlai bu lam tur chuan bruno pang pakhat lilabon kumsom pathum mi nen an kala hetia lamba chora atanga an ron chuak he kongpui an ron chu in aizol atanga bas local an nang fu hlova an chuang ve ta a tuipui bari tru thlenma tuipui bari centera hian bas thlen top ani awangin an chuka he basa hian chanu dar hnia 44 km grief ke matangin chakmatlangwal pani sne bahan chakma le ras banjan chakma te chu an lo chuang ve a an ni hi tuipui bari tru khomi he painar ke ma na thok bang an khu a ho tur an ni tuipui bari center Hebrew khuwa ani a rovile anau pang hruai chuan upa lai poha an vatlo a upa lai poha po chuan atlai deuh to awangin riak turin asoma Mizo missionary omve te poin riak turin antiboka ma se rawi chuan school no pangin le khabunai thuai an nga hlal zia ria in kan kaltlang mayange naktu ka lokir le ngal kan du sia ti in an kaltlang ta zo ka tuipui bari center atanga tuipui bari tru hi KM sari velai ani a roviten tuipui bari center an chua san hi tlai dar nga vel ani rovile lilabon tuipui bari tru pana phur taka an kalchu ba sa chuang ve chakmatlangwal pahnih te chuan an hnunga an zui thave a khuapo athim tan to ani KM thum vel an kal to ang tia chuan chung tlangwal te chuan an chhai buai tan ta a heng chakma tlangwal pahnih te hian chan tu nei lo nula ro ming thangile no pang lilabon bru te chu rong taka soi sa in an thatta ani September ni somni pathum sangka jakua somriat paruka chuakha September ni somthum khenga an chanchin hriat ani tak lo wangin khotlang hruai tu ten nula ro ming thangile lilabon zondan tur an rel ta a mipa zong mibo zong tura chua tur ti in tlang aw an aw tira a zong tu te chu anin thendara a thenin tuipui bari an pana a thenin lamba chora tuipui bari wan le tuipui bari tru area akal tur te in siamin an kal dara October ni khat sangkha jakua somriat paruk jing dar sari vela tuipui bari tru lama kalten rim ui tak an hria a an zong nga la ruang cheto tak rim chetak chu an huta thuaya tlangwal ho chuan nula ro ming thang ruang ngai nia ringin hlom ngal an du a ma se tuipui bari e o Lakshmi chuan mamit police nga adua hunrei tak hanin nga le chu buai thak na tur atama wangin ruang hlom tu mi somni panga te chuan
an hming sainin lak chhuah anita a tuipui bari center thlan muala an phum ri a police an ron thlen hnuah ruang chu phor le in an han en chianga nula ro hming thangi ruang nilovin ano pang hruai lilabon ruang zok ani hriat ani a police ten ruang an fin fi ma hiam rowi ngei nia an rina wangin rowi thian tele mi then khat chuan an tra sual na sa hle mana a thopui evangelist thangmoi le than sangi phei chuan na sa takim uro kan vatluk lo chewe ti im huai sen ziate an cham khum na sa hle ani ome rowi ruang chu zongin an chuak le a ruwa su na sa tak hnuaya lilabona thi na atanga kem khat vela rim ui an hrele ta a an han zon chuan puan ringot an hmu phota puan thlang dewa chuan rowi chu tui hok luan kor zul chuin mau kham phei chunga bok khupin alo oma na in an lo khua a taksa chedeu to ma se a taksa a sa na hnu ma tam tak om chu a hriat theya a ke chona mi phei chu anasa hle a adara cross ang dewa sa na a omru boka asampo alo tlakol don to a thomno hak nei lovin saruakin a oma aruang thlang dewa akor hnuai puan le thomno asang sangin an char boka kuang an lo siam lo ka chuan rowi ruang chu da in tuipui bari centera an la chhauta ani nula roaming thangile lilabon thatu te hi an ma ni chakma hawin rin hlel an nei ngala heti lai hian an ni hi thlama an riaka tual chung mi te chuan thiam takin an vadora an buma chakma ho ngein october ni thum sangkha jakwa somriat paruka an manta ani an tlan chu an lawa wangin an keya thingtum lian pui an phuar beta an hnung khir boka motora an hlanga tuipui bari truwa hruai an nia VCP le amantu te hena hian an tha ngei ani thu anin puang ngal ani hemini vek zana hian AO compound na police ven himna hnuaya thing pakhata phuar be dun an nia zanrai hnuwa ano pangjok chuan hei kanin phel thayania in phelila itlan chuakang atia au pajok chuan min phel masala atiangin ano pangjok chuan a phuarna chu a phel saka chutia a in phel ve le chuan au pajok chuan a thian pa chu phel ve du lovin atlan chu san ta dai maya chutiang ani ta ka chuan ano pangjok chuan au pajok tlan bo thu chu police te a hril ta a atlan chuak zon le hi a hau tak ema police uisa thiam rualin nasafe an zon hnuwa Tripura state chunga an man le thei ram ani nula ro hming thangi thattu ten court ma anin puan dan ain ang lo tlata an tha dan le an tha chan po an soi dan ain ang lova chiang takashiat a harsa ani anin puan na atang le an ma ni betu te hne na an thu soi atanga rin dan ber chu chak matlangwal pani te hian tuipui bari centera zu an ina zu an rui dewa wangin an ni rawi ta thian dun hi an zuam ta hle a rawi hian poisa anei an rin ba ka mipat mai chiat na man pui du in an bei boita ani berin alang rawi poisa cheng za somruk abe kami po an lak sak nge ya tuipui bari tru VCP dora in semin an mangani rawi an khoi boya wangin lalibona hi atlan chi anga mi hne na asoi hlawin pakhatin zuin avarek beta alua lungtumin achuluma kong thanga apaita niyarin ani rawi hi pakhat zokin pong sual tumin alo bei buaya ma se rawi hi alo chakin atang na sasia tharuma bein achem ken chuan arem lai asat tamai ni in arin om achet hlei thei to lo hnuwa rong takle huat thala taka che in athom hno phel sakin an pong sual zui ta niyarin ani tichuan aruang chu kong thanga an hnu khlata ne in anin soi khuwa an va hong phota man ruwa kengin an kal le a aruang hi an vo hai vu le ni in anin soi bok heng tual thattu te hi dam chung lung in tang tura shem an ni tuipui bari atangin nula ro hming thangi ruang chu
zana an khua West Phailenga phur chau ngal ania October ni kum sang kha zakua somriat paruka aruang chu biakina lalutin Reverend C.M. Zalen thanga na vuya lilaban po laina tak chungin tuipui bari center than mola vui ani tabok ani nula rohing thangi thi na hian Mizoram mi puile ko than angor na sa ema mitinin an laina ta a thi na hian a thazong in ra tam tak achu ani adam laya arong bol na ain a thi na hian na sa zokin thu asoin na athok ani a thi na hmuna hian buk sak ania ama uina thuziak le pathian thuziak tam tak hebuka hian antara tuipui bari truwa hian nula rohing thangi memorial school thatak sinot mission botin adin tabok voin thlengin he school hi thatakin alakal zelani rovinu le pa te hian West Phailenga anfanu riat rengna lung an phunba ka West Phaileng Pastor Bial Home Mission Committee mingin nula rohing thangi le lilabona te thi na mun ve ya phun ani bok nula rohing thangi thi kum Christmas dona West Phaileng K3P te lamba chora a Christmas mang turin an kala anni hi an nula rohing thangi thi na mun te chu tlo in an en chiang ve le a asam tla enge moza tan mu a an phuma apuan po chirin alo chil nan to nu an muwa an hona an sufaya alo pop deuh thua to ani he puan hi mi thanem ngai then khatin la in ramthar campaign na man ruwa tangkai takin an mang nge ani lamba chora a kaldonin anu hnena khoya po thi la minon tra re reng su ti in lalpa ta na in pek zo vek thu acha a chumi tuma ho tha chu nirei lo te hnu awan duai ta ani lalpa ta na in pumpek top an theina zong zonga rongbol na in mang thin te laka hian setana hian athik thu ati chia im ti chiat tumin alo bei thina thina hial po atheng thin ma se lali suangai po thi thlenga sei saka ti hlum ni ma se a thi na chuan khovel a hne a thu na sa zo ka asoyang khan missionary thi thlenga ti du da le soi sakhian a thi nuwa na sa zo kin thu ala soi zel don ani tlangwal vanlal nun zira sailo kum sang kha chakwa somnga pariat atanga kum sang kha chakwa somriat le pasari tlangwal vanlal nun zira sailo hi upa lal than liana sailo le nu hliri kholring te fa somzinga upalama tanga chira parukna ne in December ni somni pali kum sang kha chakwa somnga pariat khan polrang khuwa alo pianga tlangwal vanlal nun zira sailo hian ano panlai atangin mi panha le mei chetho chi athai sang ngai lova amma a omapiang chu she hau lo le chak jok ang maya thok thin tir ngaya ngai lo ani polranga primary school ka lain Mizoram buaya wang khan an khuwa chu changzola khalkhom ania changzola chuan middle school akal tathunga changjol middle school chu north east bualpuya son ani po in akal zela kum sang kha jakwa somsari pathuma MSLC Phulen Center atangin thatakin pa sa middle school kallai hian anzirtir tu pe nun thari chuan ani chak ber azo na changin pathian rongbola van rama kal ka chak ber ati ani high school hi a ulalji ke sailo health worker khoru lian hna te ngopa le lungleya te akala aizola ramthar venga anu naw shrangji ki way of f kap nuna te ina tangin aizol college PUC azira second year azirlain adu ber missionary na aluta ani ramthar ko ran mingin marpara evangelist teacher na February ni khat sang kha jakwa somriat pali atangin athok tana February ni khat sang kha jakwa somriat pali atanga missionary alu atang hian ale khathona pianga nuam ati zia asoi sia thina aizol ramthar venga omlai hian K3P committee member ale
naupang Sunday school zirtir tu atang ve thin ramthar venga a thian tenen ramthar ko ran mel voice an dina an zai fawa zai pola po tui hleya tenor pat asa thri tlangwal vanlal nun zira sai lo nu le pa hi thingtlang lo naya e zong an ni a zira te unaw ho school kaltir chu anta na hau tak dewa wangin zira chu si than sang zuala sai lo primary school teacher kuta hiana da a college kala missionary tho thleng hian an chom ani hetia khwal khu a le khazira omlai hian midang anglo takin poisa hi atulanga chuan reng su o ti hi an thu cha ani thina poisa amang mai ngai lo marpara a missionary kumlia tho hnuwa missionary retreat June sangkha jakua somriat pasaria dorpui ko rana neya khan alo telveya khosik nuam lo chungin atel tluan chuak rama hemi tumatang hian dorpui ko ranin an chomta ani upa manku ngate inchu ina anaita a anni point fa anga enin anduat ema atan room nuam tak an siam sak ani heta alo chuak po hi upaman ku ngate chuan mar para a kiri lova doctor injectir tura anti po in kazin bo san rei ve to a kanaw te ka ngai tu mai ka cham man lo atitlata ziraboral kuma anbial tu pastor chu hele khabuziak tu hi ani a damlo chunga alo ho tha po hi pastor nu pui pimoi te po in damlo chungin enga tinge iron ho kalzel lovin riak la aizola kirle zok la thang alo ti a ma se anau pangte angai tu mawangin akal tlang ta zelani annu pa hian zira hi an ui hle ani missionary retreat zo a ho tha chu nom tak tak omlovin June ni som panga sangkhat jakua somriat pasari Wemede manna po telve ma se atel tuan pe telwa ni som panga tharuk sangkhat jakua somriat pasari tlai atang chuan a tho pui ma chungile sang te ho chuan dua takin thaito pin enkol ma se malaria pf chuan alo lu hne to awangin hemizan daruk le minute somli panga hian arong alo bol thin lalpa chuan chatuana cholto turin a hruaita ani athi don tre pa po zoite te zain thi chu hrein kalungai lo chandam tun min hruai wangin ma se ruaka katok tur hian min ti hrein kalungai tia azai sham chu a o ka hriat thei nung ber anita aboral hian arwang la turin Mizo sinotin aizo la tangin gypsy antira zira chung te ho po ani hliri apa farnu te ziple a unau pa pakima sai lo khal sinot truck kengin marpara nisom paruk tharuk sangkha jakua somriat pasaria an thleng thla a nisom pasari tharuk sangkha jakua somriat pasaria aizola arwang hi lak chho ani a kong tluanin khotinin ropui takin trap chungin an lo muaka aizol an thlen nuwa arwang chu dor pui biak in hola tleiwar pui ani a zun ni som pariat sangkha jakua somriat le pasari ninga nia dor pui biak ina tha na in khom ursun tak nei ania sinot ho tu te kim takin an lo kala Reverend lalchuan lianan vuina in khom a kai hruaya dor pui ko ran zai polin ram eng moi tak chu om ti hla moi taka sa in chu ramatan chuan dor pui than mola mi pui tam takin ui emin an thla liam ta ani aboral thu hriat ani ve le hian anu le pa omna changjol khuwa chuan an khuwa ngei lak tumin du sak takin an lo in buat seya chuti lain ain kol tu te omna polrang khotlang chuan an khuwa ngai thleng turin an lo in buat sai muk boka ma se pathian rem ruat felzia alo langa dorpui ko thanin neitu takin changjol le polrang te in kara du sakwanga in chuna omlo turin an ko thana vuin an than mola
lung oi tlang takin anin da ta ani lalpan ama ta na in pele ama ngai na tu chu achoi moi thin ti alang chiang le mai marpara a ruangin a chua san don laia an kho ho tu thu soi hian tlangwal vanal nun zira nun le a in pek dan a soi fia berin arin om puzira hi mizo sai lo in tia ma se a thin lunge ro hi chu keima ni mi ni in ka hria tin aruang chunga nukul tawin atha ane ataksa kan hne om to lo ma se a in pek na te arong bol dan tele ami zia te ro chuan thu asoi renga ala soi zelang langwal lalnun zira thona marpara mission schoola headmaster pu h larwat sanga zira dam lo le aruang boy pui tu le zira thachiang em tu chuan tlangwal vanlal nun zira sai lo chungchang he tiang hian asoya milom dan thiam ania ke ain lo thok masa ania headmaster atana katheng khatir min lo lom dan kha alom om te asin tuna chuan ar no te pui nei lova chia vak vak thinin an pui an hmu a thamuang taka apui thnuaya an bok ang hi kan nita ti in school building chetaka kan kalai po in aphun noi ngai lova rang wachung kan nein alom ema thok tu thar an ombelin alom bera atang zela lom na tur a hmutem bik ane min ngai tlom ahuna huaisen taksi ani abula mi rel ngamani lo thok tu te in kara har satna ompo in arem tu ani fo thin tong trai angai na in tong trai tam hle ani zantam takchu mutha chol ain tleivara tong trai in hun amang thim atong trai na thuro pui tak pakhat chu lalpa mi te ngaya heng nam mol le nuai nung ho te hi i thlir na mitin min thlir ti rengang che ti hi ani dari ain uzira aw oin mi ko khom ma jok in khomang ule ati vau to chuan aram mi te po an kal dum zel thin nula ro ming thangin to suala to lai khan chakma in mizo te chunga kut an thlak leang ti hlawa wangin mizo then khat anin sa seng nuala chakma pa hawin puzira po zankhu a in ven sak antuma ma se adu der lo pathian tana kanun na hlan tluka thlak hlel ka nei lo ven ka ngai lo atitlat mai ani tu ma huat hlo lovin athit tu ma huat hlo lovin athita ane school no pang barim cheve tak tak te hi puzira chuan anrim chia ati ve ngai lo anrim tuida na dang ati mai thin